Oke guys, sebelum video ini dilanjut, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Wadidaw, wow, 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 wow. Pak, emang lahiran tahun berapa sih, Pak? Atau emang menang tuh? Aduh, dulu temen sama bagus sih, Bu. Nah, ya, nama isin ya mau lagi. Undangan udah jangan deh itu nyawa tukang ojek. Bukan gitu, jangan nongkrong dengan nama kesalaki. Jangan nongkrong diri antar kesalaki. Tinggal pakai kopi doang. Sekarang apa? Serang. Maju. Kita anak kurang perang jeung siapa kok pas serang-serang? Biasanya mah main game karena budak leutik. Gerak di Thailand itu. Cuma nongkrong. Terus TSB lah. Dan kalau kita mau urusannya kudu lanjutin di Oh, ini sekarang. Thailand itu. Harus tak buka pas serang-serang baik perang dengan Belanda, buah. Ceng, bingung main HP banget tuh. Tuh bapak sia tuh dulu tuh. Terus ngecaprak baik pajaran diserang-serang. Dulu tuh jembaraha tuh. Bungas. Panisuk sekolah, Ceng. Bungi sekolah. Aduh, lah gitu atuh, lah teu sakola, kayak kos Pinolio kara. Pinolia pas mampun. Tadi Ceng diceritakan ke Bunda tentang Pinolio. Pada zaman baheula, aya petani hirup sebatang kara. Ulah cerik tong dicang cerikkan cerik-cerikan naik anak semoga dikagawa hayang moga anak kumaha Gusti nu agung mapai jalan satapak ngeueuh ka hiji lembur memanggul pipi Mang, dari bapak kula tuh. buset aya sa Asia detik-detik mah kumis engge baca angkot doang Bodoh lah. kenangan sage Dan bapak, kemana murun tar? apa sih mah tadi teh ngajual embet tilu Ang tak boga duit ieu jeung jajan. nyana mah asal boga duit pe kawin di ka pasar Bodoh Aing lah. teh rangda Bodoh lah. ribet aing beker pacul tari aing lah anak ieu mah cara-caranya batur mah neangan tuh lah aing mau neangan ya Allah Gusti nu agung kula putus teman hidup ya lah teu kawin can aya jodohna mas kawin can kabeuli ya Gusti nu agung coba pangkirimkeun buset san lontong kita tolong cari aing sok kene makanya terlalu ungki aing minta tolong mana tolong cah wah adieu waduh dia mah papatong bisa tolong-tolongan aduh kalau nyamat ya papatong aduh itu kan kadieu sih aduh kalau nyamat aduh dia mah papatong tolong-tolongan bae sia kunaon euy sia kunaon aduh sekaru nyamat selamatin lah koing lu bisa ngomong imah aneh imah kalau kuat gerebek-gerebek bayar teh naon kapung bisa ngomong ya papatong waduh baturan aing jerami aing ragat
Maaf. Tuh, karo nyamat sih dak. Betul aingnya di sawah. Tuh. Karo nyamat ya papatong. Tolong-tolongan baik ketinggalannya rombongan aja. Cager sih nya. An jampe lah sih coba. Pang cabe, pang dangder. Geurah ade geura cager. Tuh karo nyamat ya. Ngasih kayak itunya kibar deui. Kibar ramjadah kibar. Anak mau jasa jadilah. Kayak bapak patong juga bisa ngomong ke naon. Cek. Naon aing tah. Buset! Aziz sisa! Pri capung Bercabung mana? yang kamu tadi selamatkan. Buset, Pri si Dorea, Pri mah anyau galulis. Makasih udah diselamatin ya. Ya, Petani yang baik. ya Pri. Beri kamu 100 permintaan. Buset, obat Pri. 100 yang non betu. Salah. 1 permintaan. Wuh, sedikit Pri. Tadi 100 kori. Hiji doang. Tambahan. Tambahan tuh Pri lu hiji amat nih. Oke. Ku beri 3 permintaan dikurangi 2. Jangan sama Pri. Seroba tambah 2 dikurangi 2 mah hiji. Anges Pri dah. Hiji kita naon lah daripada aing teu sama sekali. Daripada jong aing lah. Terus aing minta ieu bae Pri. Aing hayang teman hidup Pri. Pangabulkeun aing mohon ka sia Pri. Sekarang Pararep. Kuari Pri. Sia masuk Pri siblon. ya udah, kalau mau sekarang saya kabulkan. Ya, Pri. Buset. Pri. Saya Pri. Itu teman hidup kamu seumur hidup. Jaga dia baik-baik. Saya pergi dulu ya. Gong anggong. Buset, Pri haju baeng teh. Nanya ngaranna saha? Sia kibeceng atunya. Aing bere ngaran sia Pino Lio. Lio nama saya. Nang ngaran Aceng Pino Lio. Lio ya. Ini siapa? Abah Embrot, panggil Abah Embrot. Abang Brot. Ah. Abang Brot. Geus ya, tuh kita ja pas buak banget banget tah. Baru gitu balik ke Aceng yuk. Lumayan lah core-core ge ya. Dan teman hidup aing ya. Ayo amat ya aing boga bikang. Jam beraha matahari telah nempel ka tarang. Dahar encan. Jadah dong. Nya cara apa aing hareuna Mas poe. Tuh salah ke aing tuh. Jokos kubo eneng, dahar kudu diantar-antarkeun bae deui lah. Sarakah geus. Si tas di mana? Kudu diantar-antarkeun bae, janeng ngurusan anak segala motor diurusan, kuneng dahar yang diantar-antarkeun bae. Ya, Sia, angel amat ya ge, Neng. Si nyawa teh matahari panas. Tarang aing beulah tadi. Yang geus lohor, imbang geus tarejem hiji malahan. satu ayo dahar ngomarahan bae, jangan males diantarkeun ngomarahan bae deui. Geus aing lain kunaon panas. Saya geran ih. Apa? Apakah? Insyaallah. Panas. Segera buka gara dahar. Mana nih yuk? Tuh. Teu jauh sih mah lauk asin, be lauk asin. Atuh naon teh kotak Fari lauk Fari nyaon teu. Pari aya akan ku sia, tah pahit ku beungeut sia pahit. Geus lah. Berhubung aing bogoh. Teu maido. Pari engke mah nya. Siai, naon sih? Dulu tuh bambu tuh. Mau saha budak leutik. Dia lagi ku ini tuh itu sa.
Nyaho ya tama. Nyaho neng gitu nyaho. Bang, kemana Bang Blot? Ande, sudah berbuat. Ande. Hei, Woi, gembrot, ese mau tak? buset. Ayo orang tadi terus tahu. Setan kira ya gue lain retano. Nah, mau usaha. Anak aing lah, makanya anak buak. Sok yuk kasep drawato, men. Batur anak buak bae. Batur anak bambrot. Anak aing kasep tuh. Suri nih. Kasep tuh. Lucu. Lucu. Ngomong, ya lah. Jalan-jalan ya. Sia. Jalan-jalan anak aing, gitu. Oke, bawa. Sia. Sia. Aduh, gara gede mana anak sia? Gara gede, lain gara dijual, poin gara laku anak sia. Gara nyaran salaki deui. Mes kebel meureun jadi janda. Aing karunya. Ceng, ada ceng. Kerokeun anak sia tuh. Acing. Tenang. Engke kau disiaran keun salaki. Kalau jadi janda teh heuh. As. Yang kedengeran aing si kumis mana lain mantuan bapak kumisnya. Duh, ulin bae eta mah budak kadang pun di sekolah ke di Nurul Hikmah, tah budak pinter, kadang lagi sekolah. Udah geus bapana lah, tukang ngangon, tukang kakebon. Bambrot mau bawa mana? Nyawa, ulin bae nyawa. Oh, nyawa. Oh, bantuan ya Bambrot. Ayo bantuan sama Aceng. Ayo let's go. Let's go. Mau saya itu segemrah. Orang-orangan sawah apa naon saya tak? Bambrot, apa aja? Bambrot. Nyawa, bantuan aing nyawa yo. Amai, bro. Ani saha sia? Ya anak aing. Stop lagi sawah. Cek yo. Kuantong na kos limin ho. Dulu kuceta dulu beut na. Bambrot ini siapa? Ya batur abah ceng. Bos kecoa. Hah? Ncoa. Kampret meureun. Kecoa. Ini bisa ngomong. Si boneka lain sih. Itu kes boneka. Si nang di mana? Ih, sia nyoba karabat. Ih, geus mata dari mana ya? Anak aingnya sia. Nya udah dikalahkan si kuing sia. Dikulup we. Ayo ceng, urang ka sawah. Mana Bambrot? Urang melak kacang. Sugan bijilna emas batangan. Oi, ceng ulah ceng euy, bawa ya. Heuy. Aduh, sial tah. Anak gembrot bebegik sawah yang susah aing bae. Abang mut agak. Syukur. Siap. Lah kampret. Main bola ah. Bola. Ah. Bola. Ah. Bola. Serang, Tolong atuh, beri. Eta awas saya mandi. Tonjok. Oh, jasa teh tenang. Ih, lalai. Iya. Ah, ada mangsa nih. Sikat. Kaprat anjing. Siap.
kau lengit. Capek, aduh. Nah, ada masa. Masa tuh. Ada masa tuh. Aku aus nih. Yang mau es tuh. Sikat aja. Baraso, kain kenapa segala? Saksi itu budak. Kapal minta duit. Kayak saya jasa nan pegawaian ya Robi. Ya kula. Jebur baik itu jasa yang pegawai lain. Tapi sieun ya aing. Dia lain mah, ngadenge mah. Terlolos lah. Anak dia lah. Wah, anak pandai jasa. Sekolah kan aing. Si konon gebrot, para wong bae. Aing pusing. Pusing naon? Anak aing bangun sih nyaupen tadi. Bebagi sawah. Oh, mbesnya gede pas dipasung. Capek aing ngudeng bae aing tah. Hari anak saya sekolah di mana sih? Sekolah kan bae, Nurul Hikmas ya. Beuh anak aing, mantep. Pinter, kori mah. Lah, pinter bodoh di. Dia kusnya si kumis. Oh si anak si Adat si kumis. Ayo bareng ngobrol tuh di saung yuk. Ayo lah, sekolah. Do you want to know? Well, I've been thinking about you.